kuwa kabiri ukwezi kwa kabiri. Iri ni ijambo ry'umunsi. Turifashisha Bibiliya zacu, turasoma muri Luka 8, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo bagira iti abagore benshi babafashishaga ibyabo. Turasoma muri Bibiliya ku murongo wa 3 haranditse ngo na Yowana muka Kusa, igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Aba bagore batanze umusanzu ukomeye wo gufasha Yesu n'abigishwa be mu murimo w'Imana. Barenze imbibi z'umuco wari ufite byinshi ubabuza. Bagendana na Yesu n'abigishwa be, batanga ku byabo, bazirikana uko Yesu yabakijije. Naho ku murongo wa 5 turasanga umubibyi yasohoye imbuto. Twifashisha Bibiliya naho dusomye muri Bibiliya n'undi turacyari muri Luka. Ku murongo wa 5 handitse ngo umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Muri uyu mugani umubibyi ni Yesu, ubutaka ni imitima y'abantu. Ibi byiciro by'ubutaka uko ari 4 byari mu mbaga y'abari bahateraniye. Muri Luka ibice 8 ku murongo wa 5 twasanze ngo umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku butaka. Izindi zigwa ku kara, kumera ziruma. Zimaze kumera ziruma kuko zahabuze amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo arazinika. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto imwe 100, indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Turebe ese izi mbuto zivuze iki? Muri ibi byiciro 4 izi mbuto zivuga, icyiciro cya mbere hari abafarisayo batizeraga ibyo avuga. Icyiciro cya kabiri hari abahururiraga kwirebera ibitangaza ariko badashaka kumuganaho. Yohana ibice 6 umurongo wa 66. Aha niho wasanga aya magambo y'abahururaga kugira ngo birebere ibitangaza ariko badashaka kugana Yesu, kumugumaho. Icyiciro cya gatatu hari abari bameze nka wa musore w'umutunzi, bifuza kumwizera ariko ibyo bagundiriye bikababuza. Ni ba bantu bashaka kumwizera ariko batekereza ku butunzi bw'isi, batekereza ku bya mirenge ndetse no ku byo baruhiye, bakavuga ati oya. Icyiciro cya 4 hari n'abari baramaramaje, barasize byose kubera ubutumwa bwiza, bumva ijambo rya Yesu bagaharanira kurishyira mu bikorwa. Nibo bera imbuto nyinshi zizagera aho zikabyara izindi. Muri Yohana ibice 15 umurongo wa 5. Dukomeje ku murongo wa 10 muri
bya bice 8 byo muri Luka, turi gusoma guhera ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 15, ariko turimo turagenda dukuramo amagambo yo kwifashisha. Umurongo wa 10 arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani uvuze. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo ni abumva ijambo hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo ni abumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Dusomye amagambo meza. Uyu munsi twavuga ngo turi ku wa kabiri. Nawe ushaka kureba aya magambo wakifashisha, wagura igitabo cy'umusomyi wa Bibiliya cyo muri uyu mwaka 2026 turimo. Ni amagambo niho tugiye kujya dukura amagambo, cyangwa se tugiye kujya tubabwira umunsi ku munsi ijambo ry'Imana rivuga, ndetse n'icyo Imana idushakaho. Dusenge. Data, tuhe kugira imitima inyuzwe n'ijambo ryawe, kandi ryere imbuto ushaka mu mitima yacu, kandi duhe no kwihanganira ibitugerageza. Udufashe mu byo tunyuramo byose no mu byo dukora. Uhe imigisha abakunzi ndetse n'abanzi. Weze imbuto nziza mu mitima ya buri wese, abari kure n'abari hafi, mu izina rya Yesu, amen. Dusoza turarimbana indirimbo ya 286 mu ndirimbo zo gushimisha. Biba mu gitondo imbuto zineza, biba ku manywa n'ikigoroba. Rindira ko zera maze basarure, tuza tundimiba tunezerewe. Tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Biba izuba riva, biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi. Amasarurani mirimo bishize, tuza tunda imiba tunezerewe. Tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Tugende tubiba, turirira umwami, 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 tugende tubiba, turir
tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa. Kora subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV cyangwa se kuri BHL TV Rwanda. Unadufollowinge kuri platform zacu ni TikTok, ni Instagram ndetse na Facebook, twitwa Baho Nkawe Ubwawe, ariko kuri YouTube ni umwihariko ko twitwa Blessing Hope Rwanda TV. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mukomeze kandi mwere imbuto zikwiriye abihana, mwere imbuto zo kunesha, mukore icyo Umwami Imana ashaka, kuko tutazi umunsi n'isaha azazira, naza azasange turi maso.